Kini kejing hap slap ke baklem sange kala penslei umru ia ke surok ba National Highway 6 bat NH27 nadu kat Armail, kat Laimail, Byrnihat-Jorabat Ri Bhoi district nadu ke step sing thoding. Kini kejing hap slap kala penslei umru ia ki pentor ke babat ki jaka rep hakeleng ki jaka. Ka St. Jude Secondary School umper ke badon ha Byrnihat Ri Bhoi sa sisin par kala Shah ktah biang haka jingshlei kumjuk ru ki wei par ki school ki hostel bat ki ying mani. Kata dulu namanya, kata dulu lagi, pura ada kamar panik itu.